Na današnji dan, pre tačno godinu dana, preminuo je Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, jednog od osumnjičenih za monstruozno ubistvo male Danke Ilić iz Bora. Vest koja i dalje potresa javnost, jer ono što je Dalibor izgovorio pre smrti ostavlja bez daha i još više produbljuje tugu i bes porodice ubijene devojčice. Dalibor je samo dan pre svoje smrti bio uhapšen, zajedno sa ocem Radoslavom, pod teškom sumnjom da su pomogli svom bratu Dejanu da premesti telo male Danke nakon zločina koji je potresao čitavu Srbiju. Bio je zadržan u policiji, gde je dao iskaz, ali ga tužilaštvo nikada nije ispitalo, jer je Dalibor preminuo 7. aprila od posljedica infarkta u toku zadržavanja. Njegove posljednje reči ostaju urezane u pamćenje. Potvrdio je da je kobnog dana primetio neobično ponašanje kod brata Dejana, koji je prema njegovim rečima bio vidno uznemiren. Dalibor je izjavio da je video beli džak u gepeku Dejanovog plavog Peugeota, a kada ga je upitao šta je u džaku, brat mu je hladno odgovorio: "Dete." Dalibor je tada, prestravljen, nastavio da ispituje brata, a Dejan mu je navodno rekao da je dete zgaženo automobilom i potom pokupili telo. Prisutan je bio i njihov otac Radoslav, koji je također video jezivi prizor u gepeku. Dalibor je dalje svedočio da su zajedno odlučili da džak sa telom premeste u napuštenu kuću na Zlotskom putu, gde su ga ostavili u prizemlju. Međutim, kasnije mu je Dejan rekao da je telo iz kuće premestio i zakopao kod Brestovačkog mosta. Iako je Dalibor dao ovaj potresni iskaz, sudska pravda i dalje kasni. Podsjetimo, apelacioni sud u Nišu po drugi put je ukinuo optužnicu protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, jer prema njima prvostepeni sud nije postupio po svim uputstvima. Porodica ubijene Danke je očajna. Majka Ivana Ilić svakog dana proživljava agoniju i ne može da veruje da ljudi koji su, po njenom dubokom uverenju, uništili život njenog deteta, i dalje nisu pravosnažno osuđeni. Ova tragedija i dalje odjekuje Srbijom, a mnogi se s pravom pitaju koliko još boli i nepravde porodica Danke Ilić mora da pretrpi. Kada će pravda konačno zakucati na vrata i staviti tačku na ovu nezamislivu tragediju. S druge strane, još jedna ogromna senka nadvila se nad ovim slučajem, a to je smrt Dalibora Dragijevića. Iako je zvanično saopšteno da je preminuo usled infarkta, istina koja je kasnije isplivala na površinu šokirala je celu javnost. Prema informacijama koje su kasnije otkrivene, utvrđeno je da Dalibor nije preminuo prirodnom smrću, već zbog brutalne upotrebe prekomerne sile dok je bio u policijskom pritvoru. Da, dobro ste čuli. Dalibora je prema tvrdnjama izvora bliskih istrazi policija nemilosrdno mučila, što je na kraju dovelo do kobnog infarkta. Jezivo. I sada, dragi gledaoci, dolazimo do pitanja koje odzvanja Srbijom. Kako je moguće da za ovakvu smrt niko nije odgovarao? Gde su odgovorni? Ko je naredio torturu nad Daliborom Dragijevićem i zašto do danas niko nije snosio posljedice? Zar je moguće da život jednog čoveka može da nestane u policijskim prostorijama, a da to ostane nekažnjeno? Javnost je s pravom ogorčena i traži odgovore. Građani poručuju da neko mora odgovarati za smrt Dalibora Dragijevića, jer ovakve stvari ne smeju da prođu nekažnjeno. Porodica Dalibora zahteva pravdu, a glas naroda postaje sve snažniji. Ovde se ne sme stati. I za Danku i za Dalibora pravda mora biti zadovoljena. Postavlja se pitanje, da li je tortura nad Daliborom bila pokušaj da se iznudi priznanje koje bi se uklopilo u određenu verziju događaja? Da li je smrt ovog čoveka zataškavana da bi se sakrila istina? Narod zahteva odgovore, a mi ćemo biti tu da vam ih donesemo do posljednjeg detalja. Nećemo stati dok istina ne izađe na videlo. Pratite nas, jer svaka sljedeća informacija može biti ključna u rasvetljavanju ove užasne tragedije.